Usiaisia witu ni kwa achani watinda nesa pa kisesene cha Motongo TV ni adhika Isaya kilungu chagu kila wendete cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na kwa studio ni naini makwa alangu enda mamukethie na mimutavya umuone ba ukambani wito niambia na ku Dr. Jim Msaidia wa Motongo TV ninokethia Nyinyia ni Dr. Jim Mutunga kumaga mtituni Masako. Karibu. Asante. Msaidia Motongo TV ninokethia kioni cha monde kama sitoni Fibingoma kuma Kitui. Asante. Ana ukethia Msaidia wa Motongo TV bete Bishop Mala wa Jesus Grace kuma vandu beta wakalama. Asante jeki. Na asante na muthocha studio cia Motongo TV musiaisa witu na uthocha ingi ya keli wo munthi twinenenya yulu wa ciana ila sini itu sitesia Ithe Umwe kana inyomwe mwimutano ni lakini mwana usu either tiwa nyosu kana tiwa Ithe usu wimutano ni usu ila tusita step children ututona kwikalanya na ciana hii ando ingi ma confuse ya ciana isu kethia wiketa ndiwa maybe ke bubu musinusu mundu inyani wetiwe lakini kena mosiei umwe njoke kuita stop na nduka nako kayuka mutwano nio ando ingi matesi wikalanya ciana isu mona kana takatekana nundu kokie na kana mwakethia mutwano ni ngwenda tubundisia andu matona kwikalanya na ciana hii nundu tutona ikua misini yitu na mbaini yitu nundu aingi misaigwa kana ketwa ngwa sithiwa sio tofauti mwaikuwa kwikalanthi hotel hivyo wese kana kabe ndo kyo kala kangi na muno madam Fivi ibetize tu ya watu tesa ciana hizi ya steps wewe utaiwe na wewe na mwana wa huo kienako abana wewe ndio twawa wese withe museo sio onakana kangi lakini ndio ikakuondo mwana kala kaku maybe tuambe kunenya kamba maitu tumatabia kaka na kai niko keva nikienda maelewe. Asante Jackie. Nizana bingi sekwa sana kusimisini itu nasema bayo ni maito pe tumibingi so tumasana sisi dabo aidha museni watu ana na kibetini cha mutia maybe kwa kikuo kana kothi na mwana atiwa na museyuswa mundume sio akatoa kibeti kingi kana kakebo kana mwitu wa twawa no katwawa na kana kangi na kana katekula kini kayuka kayinka museni weba museni o so bitu mibingi sitona kutuma sana sisi sitwa the step children tona kwenda sebo na tima kwa sama sana iso ana wabindange tima kwa sona masi yasu na nundu sana iso sebo embire niwe Ithe ni wa kikaloni kiu kindu chape wele kwika embire niwe wena kana ka ndukaeleke ulike we banyo ulike ndini wa mutwano ngi ula partner waku atesika na mwana usu ebo nundu chukira chambao wetete isu already usu wele labu buno senyo nundu desi yambelele bana mundu ndago tabia ku usu no bongo ambako tabia mundu umwe uyeka ndeni wa maisha makwa nina ciana hii kana nina kanaka no kwetekela nika no kamba kwetekela kumwe nundu wamenya kuyumba nyata mundu kana no kwithia mwana usubo then ni tofauti Yage masia ingwendete lakini ndiye sainda isiana. Yega mundu takwe una mwana tosu na uyebya na utabya na akuyane na mwana. Na reaction ya kunda ready kudana mwana. Wanakata ni kwenda takalaka takachumbani na nyama choma na ile kwa kana na kutene. Indi wewe dhilabu na wewe dhilabu kwa responsibilities uwi manana za kapisikana meko ala tuweka dunia neno ngaino mona. Na siana hii muno ni sio kuumia. Especially tuiki akili ni pe alama sia yane musiko watamwetu wise ya kwenu na ndu tia mwana uithio thukuma maybe wise okanangi wa sia school isi oka school na mwana wasu ya nita yete nyaku mami no kuelewa
na eloka diwe yani uthukume utona kumana na mundu utatwana utena mwana na wendo ndo utabanya mwena mwana kuya akimasiya ni keso tikumbe nondu nokia mundu ni mutabye ni na mwana ondo ku react bishop tutabya ndo atano kuhusu siana hii siokite asema ili tosio sata kimsi. Asante Jackie, lakini chambe na ile tembo tongia kaimu byani unena ni yote unena nondo yuni mbinge nondo wa okorone na betie kanoye okuo na misi you can live almost 60% ya misi bwe maidhi akana kama themboso kana tiwe ne Ithe kana tiwe ni nya na atwa iwonge kana batwa mundu nge ekalania kana ati kao juju Biblia nikebo katika buku ni ya asili kilungu cha 10 pe mwana wewe wa Jephthah na Jephthah mwana wa Elaya kwanza kana kiukenge mwana wa Elaya lakini kana ila kesi yo manya potential mimi ndamena potential potential nene monavyo na kenda kai need ni kenda kai need mundu tono obiefta kana mundu tono kwikalata tawenya kana mundu tono ikalata wethe na siana isiebo yu Jacqueline Jackie mundu tonena siana isiebo na no lazima andu maelewe kana ezo siebo siailete kwikola na siata nundu ulawe nakana kumusie kana ulawe nakana kauwo mwetu na atwaiwe na atwa na mwana itheo yaba ya wathio to no edito kana peka na keba na kaidito mwita dadi na yele wakana ni mwana tasiana ila ingi oundu keka wono twanie na atwa na mundu mukoo kana kekana ko kiethia mundu umena siana kube pe adjustment ya edite the even kana ndu makambia kuosa siana ita siana sio unangitna wembo okende we mwene withie ni wakenda aya kila kingi Jackie andani moitika mwambia kutwana kana mwenda kwikalania nona nena yurua kuka kwiyithia pe kuka kwiyithia ona itwa ndutu awai wakuwa no tugomba mailela waituo tene izela mate na mailela waituo mwethia na kithimane na Ithe akuweze kana mwetu kwa na mutu mandesioka nona ni webaisia mutumia muna Izio bikebuge kugo ro kuyabo mukamba atwana au maitu akwatwa ibu ile na kituo na ka izio bingi wa nyomba ima kweli okakulasia baadaye wa minio bingiwa izio ya binda atene lakini ona evidane yenu mondo itwe kana kotwawa ni lazima mbo chungu sana itwawa no na sindu imo ndo mate okulania nisiisu ni wethawe na siana nikana ni yomi sendio kolika muzi uzuni manano gwekala na siana hii na akuni wetha na akundi kuibasya we na mwana hono vile tuwetu siya ye kwanza muno makoa ndio uteta mayeka research ya school ila siana isi yaite muno kwa nikusia yetwe kila kivu ni kukulia ni kana edha ni muko twana mundu wethie ngoo yake ni isi kana ningu twana lakini bena mwana we bandu ningu twawa lakini besiana sie bandu na siana izundi kwekala national ile kwekala nasio kithemba kina pe nduto na ikala kana kauko kakabudia keso twika kwa musumbe no yambia kukambia kwa sia ndezi ninya na kweye na utiiwe ni yagu no kiethio tito na Ithe yagu na siruzia muthemba moka yendesha baya muthia kou ikala na mwana wezi kana ntono kutethia asuni alame mutu anone ibe alangi mbayito pe amwaitu pe maangos alamu waka ukaisethia ni mummeolea siana hisi akuka wanu nuitikile mukauno ni waka na twana kana nuwe ni waka twana imumo ele ni mwibutikila nile na siana sienyu nisi kuibana lakini alama umudhililuka pe ma brothers na manini uyesa jamu maitie thina mayenda siana hii siakuka Dr. Jimmy extended family melikilila ila yabika ki step children even parents asante Jacqueline kau nikabika vina mnondo jo bishop no cosplay nondo yu wadwa kwa mwana kana
kwa tia chale mwana wale tokwekwa chale kudakika sia chase ile na wongela mundu ongeyo wa sia swili ya tuka kindu cha nguthu na inyo nendo mwekalete takwa kwanye disease zako zimekia ninyi na kibeti chako lakini wongela wabingwa gate kana wabo wandu angimoke mambio kunenga decision ya toki kwenda kwenu nyozi ndizamba ndoziyoka ndo kuona mwana wa masi aje mwana zui ni wa kabila fulani kana ni wa kuma sehemu fulani tumetekela wakuka tumetekela yuko moyana kumetekela yalitakuda iya msei na mwenzake kiwoni wako na undu wale kitu cha watozu nikieta ile ta rejection kwa maana na maana kwa ni walewa maana good step kingi ni dhina kana ni dhina kileko na kumongelela rejection na kumena kana kumolea just stress it ni wa stress mwana zumo na kwa ndio bishobazi si hizo za Obama I step child na kitu ino na step mama yake kwa lazima matika za tika Obama kana ma Kibaki mandino mandinge na ndo masipe pe sababu ndio mtu zia apate sababu njakithie na andu moka ule ama musi andu na mayunga ma kinyume cha ndukaete mundu mukowe na ciana ba amwe itho amene yulu wa ciana most of them monda mali mutiewa na yumenza mayendo sia ni kana ciana ite cio cia wa bakwitu igecoka kukwata kindu in fact you molero ile kutatukulia ula ungiwele kuda ne party ithi twewa na tuyele kana be na mwana then your responsibility nayo ni isiana sieleswe kana no uthi kukwata inyongi na no uthi kukwata ethiongi aso ni mo alarm mele kuda me consult wa ndo na mama kama kuda nenge na mama prepared ni kutuka buno kondo tuka nyawa sana lakini si emie ndo tuka dawa sana isu lakini ina kwetikila no aso na mama ile kuda maili kilabo ukada no tuona ko ma involved ndo sine family. I think family extended mean no ngina to involve no to peangi bende wana miunda ukalewa na moya isa na miundwe no nene nuwo twana na mwana brothers tenyu lakini moya isa so maybe mundu ndesi kilingu kila chake cho kiba so maybe uyo kitabu wete siana ibandu nongi na involve andu au matabeni kenda mwanyu miunda ya nyitene nondo to noka na kana ke ka ukenge na vyangi wete awameaima kana ndo pe mundu buse wake wa kuyetene lakini amwanga ngane asiana na aya so uyuka kuintroduce wasiana ni we introduce andu aima so ningu isiliona extended family nyingi na ibando yikani ndo kana ka ukenge kana kaka yisti ndio so kana nya ukatabia woka nini kemana na asiana hii sia makazi msimako lakini ndo ke otabwa ni makazi msimako ndo metabwa ni maankos kana hayo kanyunya kemenabu kana nese ni kutegemea ndo we involve extension family ndo peke ndio jambo kutara kwanwa na kitu kiki kwanwa ni sia ki ku affect siana siako ndo ninye ngwaiwa tiangwa alafu na iwa ni determine siana mzaba zaweta salita kwaiwa kwa hiyo tukwasia ni muhimu mno mno critical ni asei netikile jaki extended family ni kana mwana inya mwana ithe kana ango nini mayaili tekulikila otwini wa mundu wabanga kutwana nundu ethani kutilana kitheka
na ile teuka ngatwilwa kithekane inye mwana wa maitu akatwilwa na yuno ninye ibangi yenye mwene nitwane kibeti cha kwa maybe ni cha ndie na dina bango twa mundu mukana ena ciana ngoo ya kwa ni kwenda kibeti chu ti ngoo ya mwana wa maitu kwa ukila kibo pe bandu a mwana wa maitu na kwati sio likela na malikela nyumba yana nitusiokete Bishop tuminie bubu museito witu nitusiokete namba itu ya SMS ni ili 391 5 twende inonenania